Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 124 of reading the Afrikaans Quran. And that is the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In the naam van Allah, die barmhartige, die genadige. And we're busy with episode number 124. Hoofstuk 6, die groot vee. Surah 6, Surah Al-An'am. Afdeling 7 van hoofstuk 6. Die goddelike oordeel. Sê, dit is vir my verbode om diegene wat julle buiten Allah aanroep te aanbid. Sê, ek volg nie julle slegte neigings nie, want dan sou ek inderdaad afdwaal en nie wees van diegene wat die regte pad volg nie. Sê, sekerlik wandel ek op die weg van my Heer, en julle verloon dit. Ek besit nie dit wat julle wil verhaas nie. Die beslissing berus slegs by Allah. Hy openbaar die waarheid en hy is die beste beoordelaar. Sê, as dit wat julle wou verhaas in my besit was, sou die saak tussen julle en my sekerlik beslis gewees het. En Allah ken die onregverdiges die beste. En by hom is die sleutels tot die onsigbare. En niemand ken dit nie behalwe hy. En hy weet wat op die land en in die see is. En daar is nie 'n blaar wat val nie, of hy weet daarvan. Ook is daar nie 'n graankorrel in die duisternis van die aarde of iets vars of droog, sonder dat dit in 'n duidelike boek vermeld is nie. En dit is hy wat julle siel in die nag neem, en hy weet wat julle bedags doen. Daarna wek hy julle weer op, sodat die vasgestelde termyn voltooi kan word. Daarna kon julle teruggekeer tot hom, en dan sal hy julle inlig oor wat julle gedoen het. Please join me in the next episode, which is episode number 125 of the Heilige Quran by Imam Baker. Please get your free copy of the Heilige Quran or any other translation of the Quran, English, Afrikaans, Xhosa, Zulu, or Shivambo, Burundi, or other languages and other publications. Please contact the IDM 2731 304 6883, IPCI +2731 306 002607, MJC 021 684 4606, Muhammad's Hardware 012 374 6102, and that's where I obtained my copy, the one that I'm reading from Jones, Yunus, Musadada, from Musa's Insurance Brokers. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them. Please remember to subscribe, to follow, to share. Share this because knowledge is light. Look after yourself. Alhamdulillah Rabbil Alamin.